Reka mfate uyu mwanya ngushimire wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Na makuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya turi tariki 31 z'ukwezi kwa 2024. Murabizi ko mu Burundi harimo kubera inama yiga cyangwa se y'isoko rusange rya Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo COMESA. Rero abaperezida bagiye batandukanye bahuriye muri cya gihugu. Kuri ubu ngubu tugiye kuvuga kuri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO, tuvuge byinshi ari bukorereyo, tukubwire n'impamvu perezida Paul Kagame atari bwitabire iyi nama ariko akaba yahagarariwe. Tukubwire nanone perezida w'u Burundi ko agiye kuyobora COMESA n'impamvu nyamukuru yashyizweho n'impamvu iyi nama yabereye muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Rero uhawe ikaze, ariko tukubwira ko dufite n'andi makuru menshi cyane uri bukomeze gukurikira muri iyi nkuru imwe. Rero ntujye kure. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya CONGO yaraye i Bujumbura mu Burundi, aho yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bibumbiye mu isoko rusange rya Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo COMESA. Tshisekedi yageze i Bujumbura akubutse i Kampala, aho kuwa gatatu yagiriye uruzinduko rw'amasaha make. N'uruzinduko rwasizewe na perezida Yoweri Kaguta Museveni, bagiranye ibiganiro bagaganira ku ngingo zitandukanye zirimo ibibazo by'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri uyu wa kane tariki 31 Mata mutawarire tariki 31 z'ukwezi kwa 10 2024 nibwo inama y'abakuru b'ibihugu bihuriye muri COMESA iri bubere i Bujumbura. U Rwanda ruri buze kuyihagararirwamo na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Sebahizi Prudence wayitabiriye mu cyimbo cya perezida Paul Kagame. Umunyamabanga mukuru bwa COMESA buvuga ko muri iyi nama abakuru b'ibihugu na za guverinoma bari buze kuganira ku bibazo bitandukanye Afurika ifite, cyane cyane mu bukungu buhungabanywa n'imihindagurikire y'ikirere. Biteganyijwe ko kandi baganira ku buryo bwo kongera agaciro ibikoresho by'ibanze bituruka muri utu turere no gushakira urubyiruko imirimo binyuze mu guteza imbere urwego rw'ubucuruzi rw'amabuye y'agaciro n'ubukerarugendo. Hirya y'iyi nama byitezwe ko perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ari bushyikirizwe inshingano y'ubuyobozi bukuru bwa COMESA asimbuye Hakainde Hichilema wa Zambia. Ari bwakire Tshisekedi bagirane ibiganiro biri bwibande ku mutekano mu burasirazuba bwa RDC. U Burundi busanzwe bufite muri iki gihugu battalion zirenga 10 z'abasirikare bagiye gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya CONGO mu ntambara zihanganyemo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Kugeza ubu ngubu icyakora aho kugira ngo FRDC, FDNB, FDR n'ingabo za SADC wazarendo n'abacanshuro batandukanye babashe kwambura intwaro no guhagarika M23 ndetse bakanabambura uduce irimo kugenzura ubu ngubu. Uyu mutwe ukomeje kwigarurira uduce mu tundi duce dushya, by'umwihariko utwo muri teritwari ya Warikare umaze hafi by'umweru 2 winjiyemo. Ku yandi makuru turimo kugenda tugutegurira kuri ubu ngubu. Rero amakuru arimo kuvugwa ni inkuru y'umugabo witwa Felix Antoine Tshisekedi, ni perezida wa RDC waje ko yatumirwa muri Uganda, akaba yagiranye ibiganiro na perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Bagiranye ibiganiro birebire birambuye. Museveni harimo byinshi yatangaje ubwe abyanditse ku rukuta rwe rwa X. Rero turifuza ko tuguciramo mu mayange, ariko tukubwira ko utari bujye kure y'iyi nkuru. Irangira tugufitiye izindi nkuru nyinshi zo muri Repubulika ya Demokarasi ya CONGO. Rero niba ukurikira politiki yo muri kino gihugu, nyamuneka wijya kure
kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo biravugwa muri iki gitondo. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu yagiriye uruzinduko i Kampala muri Uganda, rwasize yakiriwe anagirana ibiganiro na Perezida Yoweri Museveni. Ni uruzinduko rwamaze amasaha make. Tshisekedi akaba yari yaratumiwemo na Perezida wa Uganda. Ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byabereye muri perezidansi ya Uganda Entebbe bibera mu muhezo. Perezida Museveni wanyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko ibiganiro bye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa RDC byibanze ku bibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC, ibibazo byugarije akarere ndetse n'imishinga Uganda imaze igihe ifitanye na RDC. Yagize ati kuri iki gicamunsi nakiriye muri perezidansi ya Uganda Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Mu biganiro twagiranye cyangwa se twaganiriyeho harimo icy'umutekano hagati ya Uganda na RDC, umutekano w'akarere ndetse no kubaka ibikorwa remezo by'umwihariko imihanda idufitiye inyungu z'ubukungu twembi. Museveni utabanuye birambuye ingingo ku ngingo yunzemo ko we na Tshisekedi bemeranyije ko icyo Kongo ikeneye ari nacyo Uganda ikeneye. Tshisekedi yagendereye Uganda cyangwa se yagendereye Uganda uyu munsi mu gihe ingabo za leta ya RDC zikomeje kurwanira n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mu tubarire bwa Kongo Kinshasa, impande zombi zimaze icyumweru kirenga zirwanira muri teritwari ya Warikare yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse amakuru avuga ko M23 yatangiye gusatira intara ya Chopo. Raporo impuguke za Loni zasohoye muri Kamena uyu mwaka ishinja igisirikare cya Uganda guha ubufasha ziriya nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga. Perezida Museveni inshuro nyinshi yakunze kugirana cyangwa se kugira RDC inama cyangwa se kugira inama RDC yuko yajya mu mishyikirano na M23 mu rwego rwo gukemura amakimbirane amaze imyaka myinshi hagati ya leta y'igihugu cye na ziriya nyeshyamba. N'ubusabe icyakora Kinshasa yakunze gutera utwatsi ikavuga ko idashobora kujya mu biganiro na M23 yita umutwe w'iterabwoba. Dukomeje n'andi makuru none arimo kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo, aho turi bwibande ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko ingingo z'ingenzi cyangwa se inkuru ya mbere tugiye kuvugaho ni inkuru ivuga ko hari umukoloneli wo muri FRDC wamaze kwiyunga kuri M23 ndetse n'ingabo zose yarayoboye zikaba zamaze kwiyomeka kuri M23. Ibintu byamaze kuba inkuru y'incamugongo ku bakunzi ndetse n'abakurikira cyangwa se na bamwe mu bagize ingabo za FRDC arizo ingabo za leta ya Kongo. Si yo nkuru gusa turi buvuga no ku nkuru ivuga ko ubutasi bw'u Rwanda n'ubwa RDC bigiye kongera gukora inama kuri uyu munsi tariki 30. Rero nabyo turaje tukubwire ibyo bagiye kuganiraho. Sibyo gusa tugiye kukubwira ko M23 yasabye ingabo za Loni kuba zareka ubugome zirimo zirakora, kuko bamaze gutegura ikintu gikomeye cyane, babaha amasaha makeya cyane. Turaje tubikubwire tutagutindiye rero, kugira ngo tukugezeho byinshi kuri aya makuru aramutse avugwa. Tuzanakomeza kukugezaho umunsi ku wundi. Reka duhere kuri iyi nkuru y'ingabo umutabarire y'ubutasi bwa leta y'u Rwanda ndetse n'iya RDC bigiye guhurira i Rwanda kugira ngo
bibe byaganira n'impuguke mu butasi zo mu bihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu tariki 30 ukwakira zirahurira i Rwanda muri Angola mu nama igiye kwiga ku kibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa RDC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuri wa kabiri yabwiye France 24 ko iyi nama izabitegura inyandiko y'ibikorwa bya gisirikare bita concept of operations cyangwa se CONOPS byo gusenya umutwe wa M20 mutabarire ku musenya umutwe wa FDLR. N'inyandiko igomba kuzasuzumwa n'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ubwo bazaba bahuriye i Rwanda mu kwezi gutaha ku Gushyingo. Intasi z'u Rwanda ndetse na Kongo zigiye kongera guhurira i Rwanda nyuma y'ibyumweru bike ba minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bemeje gahunda yo gusenya FDLR yateguriwe i Rubavu na ziriya mpuguke. Nyuma y'inama iheruka Kinshasa yifuje ko gusenya umutwe byakorerwa rimwe no kuba u Rwanda rwavanaho ingabo zo kurinda umutekano warwo rumaze igihe rwarafashe. Ibyo Kigali idakozwa bitewe nuko buri gihe Kinshasa izana amananiza nkana kubiba byumvikanyweho. Ku yindi nkuru twifuza kukugezaho ni inkuru ivuga ko umutwe wa M23 cyangwa se umutwe witwaje intwaro wa M23 wasabye ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO guhagarika ubufasha ziha ingabo ziri muri iki gihugu n'imitwe byifatanya. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki ari we uzwi ku mazina ya Lawrence Kanyuka yatangaje ko MONUSCO iri kugira uruhare rutaziguye cyangwa se rukomeye mu mirwano imaze iminsi ibera mu bice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko yabitangaje, ubufasha MONUSCO iri guha ihuriro rya leta burimo ubutasi bwifashisha utudege dutoya tutagira abapilote ari two drones, butuma rigaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage. Murabyumva, iyo bateye abaturage barapfa, abandi bakava mu byabo cyangwa se mu ngo zabo. Kanyuka yagize ati turasaba MONUSCO guhagarika ikoreshwa rya drones zayo no kureka kwifatanya n'imitwe Loni yashinje jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Iri huriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryibye inka zigera kuri 50, ryica abashumba 2, rikomeretsa abandi 2 kuri uyu wa kabiri ahagana saa 7 muri Kalonji kwa Koki. MONUSCO isanzwe yemeza ko ishyigikiye ingabo za leta ya RDC hagamijwe kurinda abaturage mu bice birimo amakimbirane. Akanama Karoni gashinzwe umutekano kayisabye guha bimwe mu bikoresho ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo arizo SADC zagiye gufasha iki gihugu kurwanya M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ko zishyigikiye ko ingabo za SADC zihabwa ibikoresho, zisaba ariko ko zitahabwa ibyatuma zenyegeza iyi ntambara, kuko ibiganiro byo ku rwego rwa politiki ari byo bikwiye gushyirwa imbere cyangwa se gushyirwamo imbaraga kuruta ibya gisirikare. Ku yindi nkuru twifuza kugezaho cyangwa twifuje kugezaho ni inkuru y'umukoloneli wa RDC n'ingabo yarayoboye bihuje na M23 yitwa Colonel Gilbert Okembe Bonjilima wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yiyunze kuri M23 we n'igice kinini cy'ingabo yarayoboye. Colonel Ekombe yarasanzwe ari umuyobozi wa regiment y'137 ya FARDC ikorera muri groupement ya Ruberika mutobare ni Ruberiki
ho muri teritwari ya Warikare. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo uyu mu ofisiye mukuru w'ingabo ze yahuje amaboko na M23 nkuko amasoko tugenda dukuraho amakuru agenda abyemeza. Hashize icyumweru kirenga M23 yinjiye muri teritwari ya Warikare aho igenzura ibice bitandukanye. Kuva mu ntangiriro y'iki cyumweru uyu mutwe wegereye agace ka Pinga aho ukomeje kurwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya CONGO. Amakuru tugeraho aremeza ko ingabo za M23 ziri ahitwa Bitende hejuru neza ya centre ya Pinga. Turakomeza tugukurikiranire iby'aya makuru. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe, ni segonda rimwe ryonyine, ntago bigoye, ni ugukanda ijambo subscribe. Ushobora gusharinga iyi nkuru ikagera kuri benshi bashoboka, ariko utibagiwe no kuduha igitekerezo cyawe kugira ngo tumenye ese turahindura iki mu bikorwa byacu bya buri munsi. Urakoze cyane.